Machiegni kendo seche ma kwan welo mathoth timo limbe Mombasa e nyasi mopogore mag Disemba, jotend arita koro jiwo welo mondo tang' gi moko kuom jomibadhi ma wuondore ni manyo jolimbe magawa to kod ute budho ma gibobede ka gichopo e gwengego. Magi ne owach gi County Commissioner ma Mombasa ma koni obila mag okwach kich timo pedha mag jomibadhigo mikoni osebedo ka tiyo gi lony mag mbui e choko omenda kuom welo ma giwuondo ni gin kod ute budho kod nindo Mombasa. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En nyasi mar jamhuri mane obagi e alap Machangamwe Mombasa. Kai County Commissioner Mohamed Nur ne okoni sani gijiwo arita to chutho ne welo matimo limbe bang' yango ni nitiere jomibadhi masani ohonore ne timo bookings e yor mbui kendo uso thuolo mag udi kod hotels maonge. Na tunaendelea kuhakikisha kwamba iko usalama. Mnaambiwa ya kwamba hoteli zote zimejaa, manyumba zimejaa, na tunajua kwamba kuna wale watapeli pia wametapeli watu. Wengine wanasema wako na BNB, wanadanganya watu, unabook online, unakuja unapata hakuna nyumba. Kuna wengi wamefanya hivyo, lakini watu wa DCI wanafuatilia na polisi. Naomba wa Kenya, brace yourself for tighter times, kwa sababu wale ambao kwamba ni maadui wetu ni sisi wenyewe kwa wenyewe. Hatuna maadui wa nje. Maadui tulionao ni sisi. E nyasi no mano yuorie kod dhano buora ne bende okoni gidhi nyime kod timo pedha mag kweth jonjore mosebedo ka monjo kendo kwalo jodak ka gimanore gi bete kod pelni. Leo asubuhi peke yake wameshika watu 36 huko Kisauni. Jana walishika wengine Kilikoni, kuhakikisha kwamba vijana ya mapanga, mambo ya panga tunasahau kabisa. Na tutaenda kudhibiti kuhakikisha kwamba hakuna mtu atajaribu kusumbua watu hapa Mombasa. Na juzi rais aliweza kutoa agizo la wazee wetu wa mitaa wapate stipend ama kitu kidogo. Kwa hivyo vile vile tunamuomba rais, kando na wazee wa mitaa kujitolea, pia vile vile kuna community health workers ambao wanajitolea pia waangaliwe, angalau katika kazi yao kujitolea waweza kupaa kitu ya kuweza kuwatia motisha. Jaod bura majomvu Badi Twalib mena achiel kuom jotelo mane ochopo nyasi no ne okoni dwaro nitiere mar piny owacho rakore gi midhiero mar pi mokoni okwako gwenge Machangamwe kod Jomvu. Arita ne bende gikoni gijiwo e dhowedhi to chutho e sechegi ma oganda makwar yuore kuondego mar goya bal to kod tongona. Hii maneno ya kuambiwa hatuna source of water mpaka tuchukue mzima, miaka 62 tungoja mzima, hiyo mbovu iko wapi ambao utaweza kupata? Kwa hivyo sisi tumkaa kwa muda mrefu. Serikali ikiwa water source haitoshi, waamue kuchimba visima kila wodi vya kutosha ili watu wetu waweze kupata maji. Ikifika jioni saa 12 tunahakikisha tunapiga frimbi, kila mtu anatoka kwa bahari. Hatutaki mtu yote kuzama kwa maji ama kufanya kuumia. Na tumeambia watu wa hoteli wahakikisha kwamba wako na lifeguard kuona kwamba hakuna mtu anapoteza maisha kwa mambo ya swimming pool. Iseche gogogo, Gavana ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir ne wuok tung' mosuogi moko kuom jotelo mokoni temo kwedo winjruok manyocha piny Kenya oketo gi piny Amerika mar temo bero weche mag thieth e pachoka. This notion of everything that we do lazima kipingwe. Sasa wewe utapata faida gani hawa community health promoters wasipolipa? Utapata faida gani hawa vijana wasipopata ajira? Utapata faida gani mji wetu ukiwa ni mchafu? Utapata faida gani mambo ya maradhi yakiweza kuongezeka katika Kenya hii? Hakuna shilingi lile ambalo kwamba limetoka kutoka kwetu. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.